чанд муддат пеш оркестри кӯдакон ва наврасони муассисаи давлатии оркестри симфонии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба кори худ шурӯъ кард. Ва дӯстони азиз, мо ҳам омадем ки аз фаъолияти оркестри мазкур барнома таҳия кунем ва шуморо ба он ошно созем. дӯстони азиз, дар ин барнома суҳбат хоҳем кард бо роҳбари оркестри мазкур Бахтовар Давлатов. дуруд ба шумо. ассалому алайкум. Хуб ҳастед? имрӯз рӯзи тамрин аст. бале, имрӯз рӯзи тамрин. оркестри шумо нахуст оркестри кӯдакона дар Тоҷикистон аст. бале. бо ҳузури пешвои миллат аввалин барномаи консертии оркестри мазкур пешниҳод кардид. воқеан хеле консерти зебо буд. мо ҳам дар он консерт ҳузур доштем. дар вақти консерт мо ҳамарӯза чун тамринҳо зиёдтар шуда буданд, мо чунки ин бениҳоят як консерти калон буд. дар асл махсусан бо ҳузури роҳбарияти олии кишвар пешвои муаззам миллат муҳтарам Вазир Амон ташкил шуда буданд. оркестр ҳам ташкил шуда буд ва бо иштироки онҳо низ ин оркестр қабул гардид. баҳои баланди хубиро ҳам гирифтанд. аз чанд сола шумо ба оркестр қабул кардед? аз чанд сола худи худмон агар хато накунем аз 14 сола дорем. ҳайати оркестр бо ҳамроҳи сарояндаҳо 78 нафарро ташкил медод. айни ҳол дар зал таи 50 нафар иштагӣ ҳастанд. бисёр навозандаҳо инҷо. аз сабаби ки бачаҳо бисёрашон дар таътил ҳисоби мактабҳои миёна ва рухсати меҳнатии ҷои кор ки дар таътил ки ҳастанд, мо бисёриро дигар ба имрӯзи барнома даъват накардем. бояд як давр гардем, бо бачаҳо ошно шавем, бо созҳое ки онҳо иҷро мекунанд. умуман бо кори оркестр ошно шавем, чун оркестр аз дигар ансамблҳои хурд кораш тафовути зиёд дорад. инҷо масалан агар ансамблҳо 10 кас 15 кас бидуни масалан дирижёр кор анҷом диҳад, вале бидуни дирижёр оркестр коре карда наметавонад. бале. хуб биёед аз нақши худатон гап занед. баъзе ҳаракатҳо дорад ҳамин дирижёр ангоми масалан. нақши дирижёр дар оркестр яке аз ҳамаи чизҳои муҳимтарини асосии ин оркестр ва пешбарандаи кори оркестр дар мусиқӣ дирижёр мебошад ки ҳар як музикант махсусан бо дасти ҳамин дирижёр, яъне суръати асарро муайян мекунанд, андозаи асарро муайян мекунанд ва дигар корҳое ҳастанд ки дар дохили ҳамон асари мусиқӣ мешавад. аз ҳисоби ҳамон дасти дирижёр кор пеш меравад. чӣ гуна пеш аз оне ки як оҳангро мехоҳед иҷро кунед, чӣ корҳоро анҷом медиҳед? аввал нотаҳояшро пайдо мекунед? пеш аз ҳама аввал композитор ин корро пеш аз ҳама бояд композитор кунад. композитор нотаҳоро менависонад барои ҳар як мусиқачӣ. масалан инҷа ҳайати скрипканавозон шудагӣ ҳастанд. барои ҳар як ҳар як ҳайати музикант ки дар ин ҷо иштирок доранд, барои ҳар як кадом бале партияи мусиқӣ меган, партияи созҳо меган, ҳамон ҳар як созҳода аддели барои ҳар як кадом инҳо партия менависонад. дар оркестр аз ҳама бештар ҳамин скрипка зиёдтар дида мешавад. дар бештари ҳамин оркестрҳо агар мо таваҷҷӯҳ кунем, гурӯҳи онҳое ки скрипка менавозанд зиёдтар аст. чаро ин гуна аст? кори асосиро аслан асбобҳои анамин струни группа меган, гурӯҳҳои асбобҳои торӣ, яъне ҳаминҳо иҷро мекунанд ҳам дар навохтани соло ва ҳам дар навохтани аккомпанемент, яъне гармонияро асоси кори оркестр, яъне фундамент, ҳамон зинаи асосии анамин оркестр анамин асбобҳои торӣ мебошанд. ва дигар баъзе дар ин ҷо ҳайати навозандагони кларнет, яъне духовой инструмент, асбобҳои нафасӣ мегӯянд ва дигар боқимонда асбобҳои зарбии нафасӣ дар ин ҷо дорем. бачаҳо бо нота ошно ҳастанд? албатта бенота дар ин ҷо ҳеҷ кас намешинад. албатта ки яке аз меъёрҳои ба кор қабул яке аз асосии анамин чизҳои ба кор қабул кардани бачаҳое ки дар ин ҷо ба кор ҷалб карда мешаванд, асосе ки агар ҳамин нотаро ки надонанд, дигар дар ин ҷо ҳамчун меҳмон иштирок карда наметавонанд. масалан ин нота аст? бале. танҳо барои скрипка аст, не? бале. бале. барои дигар созҳо боз ба дигар намуд фигураҳо мегӯянд, ба дигар намуди фигураҳо, яъне ҳамон дар андозаҳои нақшҳои дигар ҳастанд. бале, нақшҳо дигар. хуб, шумо гуфтед ки композитор, масалан композиторҳо оҳанги нав иҷод мекунанд ва ҳар як масалан нотаи ҳар як сози мусиқиро алоҳида менависанд. мусиқиҳое ки масалан аллакай эҷод шуда, инҳо чӣ? инҳо аллакай тайёр ҳастанд дар гузашта, чунки онҳо дигар оркестрҳои калон ба монанди масалан опера ва балет ва чун ба оркестри ҷавонони бо назди дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дигар оркестри калони пеш аз инҳо онҳоро навохтагӣ ҳастанд, иҷро кардагӣ ҳастанд ва мо низ онҳоро метавонем дар репертуари худамон ҷойгир карда иҷро кунем. ин асбоби виолончел ном дорад. инҳо асос чаро ҳаҷми ино калонтар аст? ино аз сабаби ҳамон чӣ мегӯянд, хеле ки ҳозир қайд кардем, фундаменти оркестр асос анамино. як овози муҳташам дорад. мешавад иҷро кунем?
آفرین خسته نباشید. یک شکوه میدین به ارکستر. اگر تمام همینجا هیئت اسباب‌های تاری باشن ما اینا میگن استرونی ارکستر استرونی ارکستر گفتم میتونیم. بعد ایناشون اگر در علاوه‌دگی باشن اینا رو اسباب‌های دخوایی نفسی نفسی ارکستری نفسی میگن. بله. شما چگونه بچه‌ها رو جلب کردید؟ معیار چگونه بود؟ آزمون اعلان کردید؟ اصلا راستی پیش از همه آزمون اعلان نکردیم. بچه‌ها رو جلب کردیم به این کار بلکه هوسمند بودن. در اینجا میتونیم بسیاریشون مثال بیاریم از اولای سال ارکستر. اینجا مسعود و مهیبانو بودن در تاسیس و ارکستر که اینا مدت‌های یک سال یک نیم سال خودشون خواهش خودشون خاطر سعید فصل از 6 نفر امین ارکستر در حیات خود امین ارکستر سیمفونی تاسیس یافته بودن. همینجا بله اساسی ارکستر رو استفاده می‌کنند. سلام علیکم، شما خوب هستید؟ شما کجا تحصیل میکنید؟ کنسرواتوار ملی تاجیکستان. کدام سال داخل شدید؟ سال 2024. 2024. من از صف یکم و پیانینو نواختم. بعد از صف هفت من فلیت گذاشتم. میشه چیز اجرا کنید؟ موسیقی که دوست می‌دارید؟ تشکر زیاد، موفق باشید. خب یعنی بچه‌ها هر کس مثلا با میل خواهش خودش سازهایش را انتخاب کرده. اصلا با بچه‌ها سر کار کردن سخت نیست. مثلا نورس هستن در حال شکل گرفتن هستن. اگر یگان انسامبلی که میشدن که مثلا بناتا کار میکردیم دیگر بود، چون همه بچه‌ها که در همون کسبیت خودشون یک تا جای تا اندازه‌ای که مشق کردگی هستن از مشغله درک و فهمیش خود دارن، از همین سبب ما کم عذاب میکشیم. همه اسبابا میرسن. این هم یک تشبوس روبرای تولید شاکی موضوع این شرایط رو برای ما تامین کرده هستن. عین حال اسبابی که همین ارکستر تشکیل شدگی دیگر همه بچه‌ها ایستاده به همین اساسات مکتب‌های دیگر جو همه جلب شده ایستادن. اینسترومنت قریب که همشون میرسد. کنترباس هست در اون طرف. بله. یکی از سازهای بسیار عجیب. من هم صدایش رو دوست می‌دارم در ارکستر، چون یک به همین آهنگ‌ها یک تنتنه خاص همراه میکنند و جالبیت این است که با خیلی بزرگ است. سلام علیکم، شما خوب هستید؟ خب خیلی بزرگ است، حتی از من هم بزرگتر است کنترباس. شما چرا این ساز را انتخاب کرده؟ اصلا این ساز را گیرم در تاجیکستان خیلی کادرها کمان، متخصصان کمان. بار اول وقتی که من به کالج صنعت داخل شدم گفتن با کنترباس داخل کادرها نیستن در ما متخصصان. اگر که در این خانه متخصص خوب از تاجیکستان برآید برای ما بهتر است. بعد خواندم در این، خدا را شکر که از پشت همین اون کار گفته. در خانه دارید از این ساز؟ نه از اینها نیست، فقط در کارخانه است. و در درس خیلی جای خانه. یعنی در خانه و در جای کار اومده تمرین میکنید. با تاکسی داشته باشی و ماشین داشته باشی. ها درست هم هست، همین گونه است و نرخش معلوم است. اسباب‌های خوبی که اینها نرخشون از 30,000 سر میشود. از 30,000 سومونی. وقت زیاد رو در کار و در درس میگذرانید و خاطری که مثلا همیشه باید تمرین کنید. بله. سخت نبود با کار کردن با این وقتی که به این ساز موسیقی داخل شده؟ همه کار اولش سخت است، وقتی که مشق کردی تمرین کرده آسان میشود. مشکلی نیست که آسان نشه. خب بشه چیز اجرا کنید؟ تشکر، سلامت باشید. آفرین. اصلا که نوت‌هایش نیستن کمتر در نواختن هم. شما هم مشکلی کشته. وای بچه‌ها چنان به نوت عادت کنند که دیگر بدون اصلا موسیقی کسبی هم نیست. موسیقی کسبی همین است. یعنی بدون طلبات همین است. موسیقی همین است. باید که تو همون اندازه تا جای لازمه باید همه رو خوب دانه و خوب نوازی به اجرا کنی. میشود که با همین ارکستر با جز آدمی که شما اینجا مثلا اسباب‌های موسیقی اروپایی بیشتر اینجا اجرا میشوند، سازهای ملی رو نیز همراه کنید؟ بله ما سازهای ملی هم داریم در اینجا. اگر در
روزی که در رونمایی کنسرت ارکستر گرچند که مثلا یک موسیقی کوتاه که بود در همونجا در سرشوی یک آهنگ ما هم دمره اجرا کرد با موزیک ارکستر سیمفونی دمره را اجرا کرد بودم. بله یعنی میخواهید که سازهای ملی رو نیز همراه کنید؟ بله البته این در گذشته هم کمپوزیتوران ما با مانند استاد دمیر دوست محمدov کمپوزیتور بزرگ مثلا برای رباب قشقری و ارکستر بزرگ سیمفونی کنسرت دارن و عبدالفتاح نای فلک برای ارکستر سیمفونی با همراه دوتار دارن که در همه موزی یادشون بخیر استاد نگینه را در یک جای اجرا کردن این فلک را عجیب میشه. حتی مقام رو نیست همین خود ارکستر سیمفونی توسط همین ارکستر اجرا کرده. اصلا ارکستر سیمفونی را مثلا در تمام جهان میدونن که ارکستر سیمفونی از همین هیئتی عبارت است، از دیگر کورپوریت عبارت است. بیشتر وقتی که مثلا ارکستر کلانی ما به گاسترول میروند بیشتر موسیقی کسبی خودمون رو میبرن، موسیقی مثلا در درونش مقام شش مقام رو وارد میکنن با همراهی اینسترومنت های اسباب‌های شش مقام، بله اسباب‌های ملی تام، بس قبیل تنبور، ستور، دمره و رباب دیگر اسباب‌های ملی رو حتما نای دیگر رو حتما وارد میکنن، چون که ما یگانه نیتی که همین تاسیس یابی این ارکسترهای از کلان تا به خرد یگانه مقصد ما همین موسیقی کسبی ملی رو در عرصه بین المللی برآوردنش نشاندن میشد. خب این ارکستر باعث میشود که بچه‌ها وقتی بزرگتر میشوند به ارکستر کلان سالان راه یابند. بله یعنی اساس زمینه تاسیس همین ارکستر همینه. یعنی جای اینها عوض شدن میگیرد مثلا بچه‌ها ارکستر با همین مقصد تاسیس شده. بله که مثلا جای خود رو عوض کنن برن در کلان سالان و جای اینها باز کسی دیگر بیاید. یعنی از خردی عادت کردن با ارکستر سیمفونی. و واقعا شما با همراه ارکستر سفرهای زیاد نیز داشتید. وقتی ما موسیقی های خودمون رو میبریم چون هم با سازهای ملی است، فکر میکنم با گوشی مثلا شنونده خارجی خیلی عجیب میافت. بله مثلا اونها موسیقی کمپوزیتوران بزرگ رو شنیدن و عادت کردن، ولی وقتی که از خلا ما بیرون میبریم بله روی غیر عادی انجام میدیم. بیشتر کمان و هنگام سفرهای هنری در دیگر دولت‌ها ما بیشتر کوشش میکنیم که همین موسیقی اساس همین موسیقی ملی موسیقی خودمون رو در دیگر شهروندان خارجی و دیگر دولت‌ها برده و در اونجا شناسانی دیگر معرفی نماییم. بچه‌ای که اینجا هستن در آزمون‌های جمهوری اشتراک کرده هستن؟ بله بسیاری‌هاشون اشتراکچی‌های آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من است. همچنین اینجا رایال نیز دارید؟ خب رایال نیز در ارکستر استفاده میشه. فورتپیانو استفاده میشه در ارکستر؟ اکنون فورتپیانو وابسته به همون شرایط جایی که مثلا رایال اگر در همون شرط شرایط صحنه‌ای که ما مثلا یگان نمایش رو میگذاریم اگر شرایطشون باشد ما البته که رایال رو استفاده می‌کنیم. وقتی که مثلا جا خردتر است صحنه خردتر است میتونیم در جای رایال استفاده کنیم. کلاویش اگر مثلا تفاوت البته دارن به همون بزرگی به حجم آواز به ذوق به همه چیزشون تفاوت البته آوازی رایال است فورتپیانو از همه چگونه که چی می‌کنیم بزرگتر است، یعنی به گوش باز هم از اون فرم‌تر است، چون که به گوش اگر هر چی که باز هم بزرگتر است به گوش به نهایت فرم‌تر میرسه. چون در میانی قدر سازها گم شدنش هم ممکن است. بله بعد چون حجما کلاویش‌هاش هم از کلاویش‌های فورتپیانو هم باز هم کلان‌تر است، اکتاواش یعنی فرق می‌کنه. سلام علیکم. نام شما؟ Tursunoy. ترسوندای. آفرین. شما کجا تحصیل میکنید؟ ما مکتب شهیدی و کنسرواتوری کورس تیاری. کورس تیاری. خب شما رایال و فورتپیانو بیشتر اجرا میکنید. خب در اونجا هم همین ساز موسیقی رو. یگان چی برای ما اجرا میکنید؟ روشن. آفرین. از کدام سال به همین ساز موسیقی شما پیوستید؟ 7 سالگی سر در 7 سالگی. تشکر زیاد، موفق باشید. خب همین بچه‌ها همه عشق و علاقه خاص به سازهایی که انتخاب کردن دارند، ولی مثلا بعضی نوازنده هستند که در الوهیدگی نیست خیلی مهارتی بلند دارند. اینجا همین گونه هستند نوازنده‌ای که در الوهیدگی کارهای خیلی خوب انجام میدن. الوهیدگی در اینجا ابراهیم زاده ابراهیم در الوهیدگی بسیار مشهور میکنند.
алоҳидагӣ ҳам яъне як маҳорати хосро талаб мекунад. бале бале. масалан бо оркестр одат кардан хуб аст ки масалан меои аз рӯи нота иҷро мекунӣ, вале вақте маҳорати шахсии худатро низ такмил медиҳӣ, ин ҳам фикр мекунам хеле хуб аст барои рушди шахсии як ҳунарманд. бале хуб, офарин, хаста набошед. ва инҷо ҷои шумо аст. бале. бале хуб, мешавад гузашта? акун хай маҷбур ҷои шуморо хароб кардем. кардем. хуб, биёед шумо. хуб, аз ҳамин ҷо шумо оркестрро идора мекунед ба қавле ва ҳангоми масалан иҷрои мусиқӣ шумо ҳар гуна ҳаракатҳо мекунед. ин ҳаракатҳо ҳамаш маънии хоси худро доранд ва ин ҳаракатҳоро танҳо масалан онҳое ки бо оркестр кор доранд худи навозандаҳо хуб дарк мекунанд. чӣ хеле ки дар аввал қайд карда будем, аз ҳамон дасти дирижёр фақат андоза муайян мешавад, суръати асар муайян мешавад ва дар ҳолатҳои тамрин ҳар як ҷое ки масалан ягон нозукиё ки асар дорад бо ҳар гуна алоҳидагӣ бо ҳайати мутрибон кор мешавад. шумо худатон куҷо таҳсил кардед барои мо омӯхтани дар консерваторияи миллии тоҷикистон аввал дирижёри хорро хатм кардем, баъд дар магистратура дар дасти устод Далер Тиллоев дирижёри опера ва симфонияро, худи ҳамин сол композитсияро хатм кардем дар магистратура маълумоти дуюм. хуб, мутахассисон дар ин соҳа камтар ҳастанд. акун мутаассифона ҳамин хеле мутаассифона бениҳоят камтар ҳастанд. моро ҳамин завқи ҳамон намедонам завқи хурдӣ буд, завқи чӣ буд ки ба ҳамин касб овард, ҳамин хеле оварда расонда. агар рост гапашро гӯям, ҳамин завқи ҳамон асосии моро ҳамин устод Далер Тиллоев бедор кардан. шумо барнома надоред ки ба ҷуз оне ки инҷо навозандаҳои хурд ҳастанд, дирижёронро аз миёни бачаҳо тайёр кард? акун бисёр мехоҳем, агар ҳамон хоҳишмандон бошанд, албатта мо инҷо ҳам таҳаммули зиёдтар лозим аст, ҳам дониши зиёди мусиқӣ лозим аст. бале. чандин нафарро таклиф кардем, мутаассифона он қадар хоҳиши ба оркестр кор кардан, хоҳиши зиёд дар кор бале, асос ҳамин хоҳиш. хеле ҷолиб аст миёни бачаҳо будан. хаста набошед, ташаккури зиёд, хеле ҷолиб буд. ман ба шумо муваффақият мехоҳам. хаб ҳар моҳ шумо бояд ки як барномаи консерт, яъне дар консертатон бояд барномаҳои навбанав рангин бошад, навбанав бошад. зе иҷро мекунед ҳоло? албатта. чӣ иҷро мекунед? акун ягон асарро аз ҳамон консерт гирем, баъдан як бале хуб мешавад, аз ҳамҷо гирем. хуб, ташаккури зиёд ки моро дар ин барнома ҳамроҳӣ кардед, хеле ҷолиб буд. ман ба кулли бачаҳо ки ҳоло дар ин ҷо истодаанд муваффақият мехоҳам. воқеан ояндаи санъати тоҷик, ояндаи мусиқии тоҷик ино ҳастанд. бигзор ки ҳамин бачаҳое ки ҳоло инҷо нишастанд дар оянда дар толорҳои бузургтарини дунё консертҳо иҷро кунанд ва санъати тоҷикро дар ҷаҳон муаррифӣ созанд. дӯстони азиз, ҳамин ҷо мо ба интиҳои барномаи мегӯянд ки расидем. ба шумо рӯзгори хуш тамона дорем. як мусиқии дилнишин мешунавем.